سلام وسناي كورة تختاتلتنا ناب قنالنا فقر مسكلو انقع بسلام مساءكم أبز حلفت فيديونا ناي كراي غزان موعين زملكت فورمولا حيزنا لكم كنمسينا إلناكم نيرنا عقات عمو خوينو جن اتا عن لاغ فايتا بفيلي لومس انتراغ عن لاغ في بي اتبل بهوصوص تدليو محوات سلزلونا نعا آخر نقدم مريزنا بدي حرقاقن اتا كادي او تبل ناي كراي غزات ملكت فورمولا ماليتيو بحبار مساكم كنملاينا نحجي جن نزا فورمولا عن لاغ في بي اتبل بحبار نخن ملأ سنة مكتتالنا من نيلكم كورة تختاتلتنا حجي اتا فورمولا عن لاغ في بي ا تبهال كنملاينا اتا في بي ا خا فايتا بفيليغونس انتراغات فايتا بفيليغونس انتراغ كاني مغصلتا نايتي توهاب حجز مالك كلمه حجي اتا ها تبل قند فورمولا مجمريا زملأنا مالتين حجز نركب مستعملين نيرنا مستملئت مسركبكم من جوب سنتر حدا وسانه وسينو تزوسنوا وسانه قاني نشدشت ورحديو وين عمتين تنوح زخفل مالتي بالشايد مال جزء بالشايد زي عند حد اني لتو ادمي موداغو وي مودو حجز من انت هي قارصك فورمولا فايتا بفيديوس انتراك زما قصلتناتو ملاء بخا اذا في بي فورمولا زي مالتي Psychologen blalo Antrag auf Weiterbewilligung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch wird. بتني محبراوي حقي قال أي مصحف زوهاب حاجز مالتي زحج. أقصر حدا خنتيد أقصر حدا انتايبل كم تقدم حجز ملأنايو persönliche Daten der Antragstellerin des Antragstellers. ولك أو شم نايتنا زي حاجة زحت تزلسر مالتي زحج. أنريد شم صوع مالتيو وتبعتين تخونكا آتو Herr, Prinzipien تخونكي ويزرو ويزريت فراو فونامه كيدمياشم بزدي أبير مثالي فاميلي نامه شمابو تسفى مريم عند ميكائيل جبوت داتوم استولد كالو علت إسراء ورحمة عن سلستن شتراسة هاوز نومر شتراسة مالت غوديناي هاوز نومر كأني قصر جزا مالت مثالي لتبرهان شتراسة قصر عصر تخلته بوست لايت سال بوست لايت سال قصر نايتي ختمانه سوكف كتما بجرمن قصر لو يتقصر حجن مثالي شبشت بارود شعت سلسته فون اوت بوتا نايت زلخايو ختما نحد ان فرانكفورت لخا فرانكفورت اماين اب هامبورغ تلخا هامبورغ مسناتو قصري شتوتغارت تلخا شتوتغارت ناتو قصري تصحف اب زمانيتي ابزات تازلخا نوما دي بدافس جماينشافت اذا نوما دي بدافس جماينشافت قد حجن ملأين فرنان سلمنتا ابوم سلزي صنحنا اذا فورمولا زي اخن من خلنا زا في بي ات بهالجن عبام سلسلنا مقصلتا ስለዝኾነ ቁጽር ኣለና ናይ ግድን ቁጽር ክህልወና ኣሎ እቲ ቁጽርካ ኣብቲ ደዳቤ ንሰብ ዝኾነ ደዳቤ ዝተወድና ብየማናይ ወገን ላዕሊ ኣሎ ካብኡ ትወስዱ ማለት እዩ ታቁጽር ነዚ ኣያት መስል ሓደ ንውሕ ዝበለት ቁጽር እያ ኣብ መንጎ ከኣኒ ቢጂ ብጀርመን ማለት እዩ ብእንግሊሽ ተኮይኑ ከዓ ቢጂ ዘለዋ ጽሕፍቲ እዚኣ ማለት እዩ ንፈልጦ ዘለና ግን ናይ ግድን ኣይኮነን እዛ ቁጽር እዚኣ ክንመልኣ እንተ ጽሓፍና እንተመልኣና ይጽቡቕ እንተለና እንተ ጽሑፍ ዘይብልና ኮይኑ ቀረባ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ኮይና ግን ኣገዳሲ ይኮን ናብ ቁጽሪ ክልተ ክንተይድ weitere Personen in meinem Haushalt. Kalot Sebat abete ማለት አብዛት ታህታይ ትላላ in meiner Unterkunft wohnen insgesamt Personen. In meiner abete wohnt ሓደ ሰብ ተኮይኑ wohnt ብዙሓት ተኮይኖም wohnen abete ሲ ክንደዚ ሰባት ይነብሩ ንሕድ ኣነ ሕጂ ሰለስተ ቆልዑት ኣለውኩም ንስኩም 70 ሰበት እንትኾንኩም ሓሙሽተ ሰበት መልኡ ማለት እዩ ንሕድ 70 ሰበት ንጥራሕ ኮንኩም ክልተ ንሕድ 70 ንበይ ንጥራሕ ኮይኑ ሰበት ንበይና እንተኮይና ሓደ ሰብ ንበይ እንተኮይና ሓደ ጽሑፍ ማለት እዩ አፍታቲ ተዘለኻ አንተ ያትብል mein bzw. der Familienstand eines Mitglieds meiner Bedarfsgemeinschaft hat sich geändert bzw. wird sich ändern. So አንተ ይዘሎ ናተይ Familienstand ኮነታት ናይ ስድራ ቤተይ ወይ ከኣኒ ናይቶም ካብ ሓዲኦም ካብቶም ምሳይ ዝነብሩ ዘለዉ ሲ ክቕየር ንምሳሌ ንሕድ ኣኒ ዘይተመርዓኻ ነርካ ኮንካ ሕጂ ትምርዖሊኻ ወይ ሓደ ካብኣቶም ዝምርዖ እንተልዩ ወይ ተመርዒው ወይ ከዓ ተመሪዑ ዝነበረ ንሕድ ተፈላለዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ለውጥታት ማለት እዩ ተፈላለዩ ኮይኑ ኣብቲ ኣትመልኣ ምልኢኻ ከኣኒ ሽም ናይቲ ለውጥ ዝመጽኦ ማለት እዩ ሽም ኣብ ዝጽሓፍ እቲ ምቅያር ዓይነት ካብ ማእስከት ምቅያር መጽኢ ማለት ዕለት ናቱ እንተ ደኣኒ ኣብ ሰትሕታ ዘላ ከኣኒ meine gesamte Bedarfsgemeinschaft wird am in eine neue Wohnung ziehen beziehungsweise ist bereits zu diesem Tag in eine neue Wohnung gezogen زحجين تأزلوا أنا تبمولنا توم حدا محبر حاجة زلنا بتبيت سني نزع على تزي
ንሓድሽ ገዛ ክንቅይር ኢና ወይ ከዓ ቀይርና ኢና ኣብ ትዕለት ተቀይርና ኢና ዝብል ኣብዚኣ ተዕለት ተጻሕፍዋ እዚኣ መልእኽቲ ማለት እዩ ኣብዚኣ ተዕለት ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ትብላላ bitte fühlen Sie die Anlage KDU aus Anlage KDU ملؤوا بخمات مسألة أن حد أنا هيك فتحت أزلقة eine oder mehrere Personen meiner Bedarfsgemeinschaft oder Haushaltsgemeinschaft sind ein oder ausgezogen beziehungsweise werden ein oder ausziehen حدا ويبزحات سبات حبت محبر نايتي جيت زلو مالتي وي كنوصيهم خاطو أنا بتجزا وي كأني خبت جزا خوصيهم حدا أخوهم خويني أبزيا الشم كنا الشم مالتي نيابوشم ما أصنع بتجزا قاتيو زاتولو مالتي نحدا آتي خويني نحدا أوصي خويني خبت جزا خاني ما أصل على هذا الصحف مالتي حجب تحتون تيالو بزغط عليها زول مالتي حبريتا Bitte legen Sie eine Meldebescheinigung für jede Person vor, die eingezogen ist. إذا مالت كان تايو نفس وقف سب حدش نبت جزا زمسة وإذا أتوا Meldebescheinigung زبرالو خابتنا إنه محدار نايت ختم زمسة كم زاتها وكم زغير كادر الشخص زحبر نسو أغربي بلا بزماليج. أبتا تحتاق أن تايتبل Fühlen Sie bitte für Ihre Partnerin Ehegatten beziehungsweise ihren Partner Ehegatten sowie für unverheiratete Kinder zwischen 15 und 24 Jahren die Anlage WEP aus. Es kann also so لحجي نخيدان كا ويكا أني نبيسايكا ويكا أنا زيت مرعو دقخا أمونغ عسرت حموشتن عسان ربعتن زعيد مؤمزلو وتا فورمولا Anlage WEP من أواي بلا بزماليج. أبدا تحتاق أني für unverheiratete Kinder unter 15 Jahren fühlen Sie bitte die Anlage KI aus. إذا كان تقولون زي تمرعوا قلعت تحت عسرت حموش تزيد مو تتا فورمولا أنلاجة كائن من الوايد. إذا أنلاجة زين حجزان فورمولا زين أنلاجة VEP أنلاجة كائن مليني أنا لنفس نحلفها فيديوهاتنا ومكتري وانتخليه. أبدا تحت أنت أتبزلا für sonstige Verwandte oder Verschwägerte, zum Beispiel Großeltern, Geschwister. Über 25 Jahre, verheiratete Kinder, Tanten oder Onkel, reichen Sie bitte die Anlage HG ein. Ne Azmat, وبمرعو زامورخا مالتيو نمثالي Großeltern أبا حقوخا ويدع بايكا مالتيو Geschwister أحواتكا لعلي عسان حموشتن زعيد مأمتخينهم verheiratete Kinder زتمرعو ولدكا دقخا تانتن كأني تانت حجي أموخا ويحاتنخا تون تخيله ويكا أونكل ولا أونكل كأني حوبخا وي أكوخا كون خيلي نعاتهم كأني إذا فورمولا هاجيت من وايد أبزماليت ناقص سلستخن كيد ناقص سلستخن أنت أتبل Einkommensverhältnisse der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft. حجزي أنت أتبل زلا توت نايتهم أبت حدا محبر بيت حجز اليوم Bedarfsgemeinschaft فلوتو ناتهم أوتوت ماليت زحب درابزي حبريت أنا محبي أفزاقت إلى أنت أتبل لا Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch 2 Arbeitslosengeld 2 Sozialgeld zählen nicht zum Einkommen und sind hier nicht anzugeben. إذا كنت أزلوا حاجز وهذا كان تخوني بتناي محبراوي حقي فالأي مسحاف لمثالي كاب جوب سنتر Arbeitslosengeld خلتز بحال إذا حد أنتراك نقول زلنا ون كم يمسوز قصري ويكأس ناي محجز كم سوشيال أمت عينت وهذا كان تخوينه كم أوتوت هيحسبني أبز مسفار عدلي كان يبل مالج نفس الاستحاجة كان تايبل folgendes Einkommen wird erzielt. إذا صعب زلوا أوتوت إذا صعب توتال الناتول ماجو. أبزات حتى قتلين عامر دافن تايتولالا. Hier müssen Sie das Einkommen von Ihnen und der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft eintragen. أبزات حتى تايتولو توتنات كان نايتو أبتبيت كازلو خمت محبر حدا حبرة زفلتو Bedarfsgemeinschaft. ناي كلهم أبزخت أتولى كاتمول ولا كايزلي. أبزات حتى أزل حجين تايتولالا. Arbeitseinkommen aus Erwerbstätigkeit. Haupt- und nebenberuflich Minijob. إذا حد أنت زلوا توتنا يسرح سريحات أتو جنزب مالتي سريحات أتو جنزب كان ده سرح أنت خوينه ويكان نيم جوب بابجون سرحات صرح سرح ماتيو كان بعد ميني جوب أتوتي بنسو خلو أتوت كسب ولا كذا فما حدا أتوت أبتحكي بغت ألا مرد أتازي أتمل أتوت تلفة Bitte lassen Sie die Einkommensbescheinigung vom Arbeitgeber ausfüllen oder legen Sie eine Verdienstabrechnung vor. إذا حد أنت زلوا كوهاب سرحة زملاء فورمولا له Einkommens bescheinigung زمل نسو وهاب سرحة يملا يبلك الله ويكا التفدينسابريشنون اتورحا وتوهابنا يدومس كاميرا جالس خاب وهاب سرحة نسو أعرف نسو فورمولا زماج زيا هذا تحت أغاني شم نايت سب نايت سرح السرح زلو سب مالتي نعم ده بيرسون
ኣብዛ ትሕቲ ከዓኒ ናመ und Firmenanschrift des Arbeitgebers ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ሽም ናይታ ትካል ናይታ ትሰርሓላ ዘለካ ናይቲ ወሃብ ስራሕካ ማለት እዩ ሽሙ ኣድራሽኡን ከዓ እዚኣ ትመልኣ ኣብዛ ትሕቲ ሕጂ እንታይ ኣላ ትምላእ እዚኣ ማለት እዩ die Tätigkeit wird wurde als Ferienjob ausgeübt እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ተማሃሮ ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣሎ ወይ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ እዮም ኖርማል ተማሃሮ ብዘይገድስ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ዕረፍቶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ከም ሓደ ፌሪንጆብ እዩ ምሳሌ ገንዘብ ምእንቲ ቁርብ ንኽረኽቡ ዕረፍቶም ግዜ ከም መቕሽሽቲ ዓይነት ክኾኖም ብምምላእታ ገንዘብ ዝሰርሕዎ ፌሪንጆብ ይበሃል ከምኡ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ እንድሕር ፀኒሕካ ኮንካ ኣብ ግዜ ዕረፍትኻ እዚኣ ምስ ኣብዚኣ ትመልኣ ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲ ከዓኒ እንታይ ትብል ኣላ ልክዕ ከምታ ትለዓል ዘላ ካልኣይ ሰብ ማለት እዩ ሽም ናይቲ ካልእ ሰብ እውን ዝሰርሕ ኣብዛ ትሕቲ ከዓ ኣድራሻ ናይቲ ወሃብ ስርሑን ሽሙን ልክዕ ከምታ ትለዓል ዘላ ማለት እዩ እዚኣ እውን ከምኣ ማለት እዩ ካብ ሰለስተ ሰባት ንላዕሊ እንድሕር ትሰርሑ ኣልይኹም ኣብቲ ከም ሓደ ሕብረት ከም ትበዳርስ ከማንሽታብ ዝፍለጡ ግን ካልእ ወረቐት ወሲድካ ሽምን ኣድራሻን ናይቲ ወሃብ ስራሕን ከምዚኣ ትመልኡ ኣለኩም ማለት እዩ ኣብታ ትሕቲ ከዓ እንታይ ትብል ዘላ gemeinnützige oder ehrenamtliche Tätigkeit für die steuerfreie Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ስራሕ ዝስራሕ ኣሎ እቲ ስራሕ ከዓ እንታይ ዝበሃል ዝብል ብዘይ ገንዘብ ትሰርሖ ስራሕ ኣሎ ሕጂ ንሓገዝ ኢልካ ቮለንታሪ ዓይነት ማለት እዩ ነፃ ጉልበት ኮንካ ትሰርሖ እቲ ነፃ ጉልበት ክትሰርሕ ከለካ ንምሳሌ ኣብ ናይ ካሪታስ ድዩ ኣብ ናይ ዲያኮኒ ድዩ ወይ ኣብ ዳኣረብቶ ድዩ ንክትሕግዝ ዝኾነ ነገር ማሕበራዊ ናብራ ሕብረተሰብ ንክትሕግዝ ኢልካ ትሰርሖ ስራሕ ኣለዉ ገሊኦም ሕጂ መተባብዒ ኢሎም ነቲ ውፅኢት ወይ ውጭ ናይ ትራንስፖርት ድዩ ናይ ክዳን ድዩ ናይ ጫማ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ንኣሽቱ ቁሩብ ገንዘብ ዝህቡካ ኣለዉ ቀረፅ ዘይክፈሎ እዩ ማለት እዚ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ደኣኒ እቶት ኣለካ ሽም ናይቲ ሰብ ዓይነት ስራሕ እቲ ዝኣቱ ገንዘብ ከዓኒ ማእስ ክፈል ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲ ሕጂ እንታይ ትብል ኣላ ብቐጠልያ መረዳእተናቱ ማለት እዩ bitte legen Sie aktuelle Nachweise über die konkrete Tätigkeit, die Art und Höhe der Aufwandsentschädigung, den Zahlungseingang und die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen vor. Das ist እንታይ ዘሎ በጃኻ እቲ ዓይነት ስራሕ መረዳእታ ማለት እንታይ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ዘለካ እንታይ ዓይነት ትሕግዞ ዘለካ ሓገዝ ማለት እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ ተረድኦ ለካ ጽቡቕ ጌርካ እዚ ብዝሕ ናይቲ ዝወሃበካ ገንዘብ ወኣብ ርእሱ እውን ነቲ ዝወሃበካ ገንዘብ ንኸተምፅእ ወይ ንኽትወሃብ ተጥፍኦ ውጭ ትገብረሉ እስኻ ንባዕልኻ ማለት ንኽትሕግዝ ኢልካ ኣብዛት ሒታኻ እንታይ እያ ዘላ Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit auch in der Land- und Forstwirtschaft እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እንድሕር ደኣኒ ነፍስኻ ክኢልካ ሓደ ትካል ጌርካ ኣለኻ ኾንካ ወሃብ ስራሕ ዘይብልካ ኾንስ እስኻ እንትኾንካ ወሃብ ስራሕ ናትካ ትካል ነፍስኻ ክኢልካ ማለት እዩ ኣብ ዝትመልእ ዋላ ኣብ ናይ ክፋል ሕርሻ ይኹን እቲ ትካል ጌርካ እየ ዘለኻ ሽም ናይቲ ሰብ እዚ ከም ዝተኾይኑ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ bitte füllen Sie die Anlage EKS aus እታ ፎርሙላ EKS ክትመልኣ ኣለካ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲኣ ከዓኒ Arbeitslosengeld nach dem dritten Buch Sozialgesetzbuch ብል ማለት ሕጂ Arbeitslosengeld እንድሕር ደኣኒ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዘረዳእናዮ ካብ ዓመት ንላዕሊ እንድሕር ደኣ ሰሪሕካ እሞ ካብ ስራሕ ምስ ወፃኻ መጀመርያ ጆብ ሰንተር ኣይኮነን ዝኽእለካ ናብ Arbeitslosengeld ኣሎ እሱ እዩ ዝኽእለካ ኣብ Arbeitslosengeld ከዓኒ 60 ሚእታዊ ናይቲ ትሰርሖ ዝነበርካ ደሞዝ ገንዘብ ይወሃበካ ወይ ከዓ ውሉድ እንተሊካ 67 ሚእታዊ ናይቲ ዝነበረ ደሞዝካ ከይኸፍለካ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ካብኦም ገንዘብ ትረክብ ነርካ ኾንካ ሽም ናይቲ ካብኦም ዝረክብ ዘሎ ገንዘብ ኣብዛ ቀጠልያ ከዓ bitte legen Sie eine Kopie des Bewilligungsbescheides der Agentur für Arbeit vor እዚ ከዓ እንታይ ዘሎ መረጋገፂ በሻይድ ዝበሃል እቲ መረጋገፂ እቲ ውሳኔ ማለት እዩ ናይቶም Bundesagentur für Arbeit ዝበሃሉ Arbeitsamt ንብሎም እዮም ሽሞም ናቶም በሻይድ ኣረክብ ምስኡ ሽም ናይቲ ሰብ ኣብ ፅሒፍካ ኣብ ትሕቲ ከዓኒ ሬንተን ማለት ጥሮታ እዩ ጥሮታ ከዓኒ ካብ ዝተፈላለየ ክፋል ትወስዶ ትኽእል ኢኻ ካብ ዝኾነ ነገር ዓይነት ድሕሪ ሓደጋ ምስ ኣጓንፈካ ትወስዶ ጥሮታ ኣሎ ወይ ናይ ዝዓረፉ ቤተሰብ ወለዲ ተኾይኖም ናቶም ጥሮታ ነቲ ዝተረፈ ውሉዶም ዝወሃብ ተኾይኑ ዝትረኽበሉ ወይ ኣብ ስራሕካ ምስቲ ትካል ፋብሪካ ተኣትዎ ዝነበርካ ጥሮታ ኣሎ ጥሮታ ኢልካ ኢንሹራንስ ዝኣተኻዮ ናቶም ሬንተን ዝመፀካ ወይ ዝተፈላለየ ዓይነት ጥሮታታት ኣሎ ተወስድ ትኾንካ እዚኣ ትመልኣ ኣብ ትሕቲኣ ከዓ ሽም ዓይነት ናይቲ ጥሮታ ኣብዛ ትሕቲኣ ከዓ ካልኣይ ሰብ ማለት እዩ ሽምን ዓይነት ጥሮታ ንብል ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ መረጋገፂ ናይ ጥሮታ ውሳኔ ትወሃቦ ዘለካ ክፍሊት ከዓ መረጋገፂ ድዮ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኣ ከዓ እንታይ ትብል ኣላ Unterhaltszahlungen bzw. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ Unterhaltszahlung ማለት ትኸፍሎ ክፍሊት ኣሎ ንውሉድካ እንድሕር ደኣ ምሳኻ ዘየልዮም ንምሳሌ እንድሕር ደኣ ምስ ኣዲኦም ኣልዮም ኮይኖ ወይ ምስ ኣቦኦም እቲ ንበይኑ ዘሎ ነቶም ውሉዱ ዝኸፍሎ ዘለዎ ገንዘብ ግቡእነት ኣሎ ብሓጊ ሕጂ ነቲ ሓገዝ እቲ ትኸፍል ከምኡ ዓይነት ገንዘብ ዝኽፈል ተኾይኑ ቆልዑ ንምሳሌ ወይ ንኺዳንካ ዝነበረ ትኸፍሎ ትኾንካ ገንዘብ እንትሃልቲ ዓይነት ዝበሃል ሽም ዝኸፍል እንተሊ ሓደ እዚኣ ትመልእዋ ሽም ናይቲ ሰብ ነቲ ዝኸፍል ዘሎ ዓይነት ተኸፍሊት ናይ ቆልዑት እንተኾይኑ ኪንደስ unterhalt እንድሕር ደኣኒ ምርዑካ ዝነበረ ኮይኑ ናይ ኪዳንካ ዝነበረ ኮይኑ ከዓ ኤጋት unterhalt ትበሃል ማለት እዩ
ኣብዚ ትመልኦ ሽም ካልኣይ ካብቶም ኣብቲ ብዳፍ ማይታት ዘለዎ ማለት እዩ ምስ መረጋገፂ ኣብዛ ትሕቲ ኣኻ እንታይ ትብል ኣላ wenn Sie und oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft die nachfolgend aufgeführten laufenden und regelmäßigen Einnahmen haben oder hat, tragen Sie bitte die Art der Einnahmen in die unten stehenden Tabelle ein und legen aktuelle Nachweise vor. Und der Herr der Ani, ምስኻ ወይ ምስቶም ምስ ማሕበርካ ዘለዉ ምስኻ ኣብቲ ቤትካ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ዝመፀካ እቶት ኣለካ ኮይኑ ካብዚ ብታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ በጀኻ ምልኣዮ ምስ መረጋገፂኡ ይብል ኣሎ ሕጂ ብዚ ቀዳማይ እንታይ ይብል ኣሎ Einnahmen aus Vermietung, Untervermietung oder Verpachtung auch aus Land- und Forstwirtschaft Einnahmen aus Vermietung ማለት ንሕዳ ካብ ክራይ ገዛ ተካሪዮ ገዛ ትረኽቦ እቶት ኣሎ ኮይኑ Untervermietung ምሳኻ ኣብቲ ገዛኻ ዘእተኻዮ ሰብ ዘካረኻዮ ምሳኻ ቤትካ እናተቐመጠ ዘካረኻዮ ገንዘብ ትእትዎ እንተልዮ ኮይኑ ኦዳ ፈፓኽቱም ከዓኒ ንሓደ ትካል ንኽገብሩ ዘካረኻዮ ቤት ማለት እዩ እቶት እንተለካ ዋላ ንሕርሻ ዓይነት ይኹን ትእትዎ እንተለካ ናትካ ነገራት እቶት ማለት እዩ ኣካሪኻ ኣብዚኣ ትመልእ ከምኡ እንተለካ ኣብዛ ትሕትኣ ዘላ ከዓኒ sonstige Entgeltersatzleistungen zum Beispiel Überbrückungsgeld, Krankengeld. Das ist also keine Hagesnei Utot, keine akinde Domoska tkhfole ገንዘብ ማለት ነው akinde Domoska tkhfole ገንዘብ ለምሳሌ መሰጋገሪ Übergangsgeld ወይ ከዓ Krankengeld ቅድሚ ሕጂ ነርና ንሕዳ ሓሚምካ ብሕማም ምክንያት ክሰርሕ ዘይትኽእል ኮንካ መጀመርያ 6 ሰሙን እትወሃብ ስራሕ ኸ ዝኸፍለካ ብድሕሪኡ ግን እታ ኢንሹራንስ ታ ክራንካስ እያ ትኸፍለካ ገንዘብ ከምኡ ዓይነት ተኾይኑ ኣብዚ ትመልኣ እዚኣ ማለት እዩ ታሕታ ዘላ ከዓኒ Sachbezüge, zum Beispiel kostenfreie Verpflegung. Hab's da so eine Einheit بحاجز بقى بجنزب زي كونسي بقى حاول بستفعل على نجار حاجز تركبت خونكا نمثالي بتروحوا حجيت مجبت خونكا بقلي بتروحوا نحد أني على حاجة جزات مسح خونكا واي حاجة وتها مسح كاسبة له بيت له عبز تحبر مالك هتحتاج أخا Wohngeld Sozialhilfe weitere Sozialleistungen Wohngeld حاجز كابت ختمة زوها بكان خير جزام مالتيو Sozialhilfe كم زون حاجزيو محبرة حاجز كاب خفال نايت ختم ولا كابتن محدار مسكا جنزب كال حاجز نتلقى قان استفعل على عينت عابز تملء تحت أخا BAföG Berufsausbildungsbeihilfe Ausbildungsgeld إذا حجنتاي تمهارين تكون كاوي Ausbildung تكبر تلقى حاجز مسكا عينت BAföG قالوا وي Berufsausbildungsbeihilfe زبال حاجز قالوا ويكاني ناي Ausbildungsgeld ناي تموية توهبو صراحة لا توهبو دوت كم دموز مالتي مويا عند وصل كاسي بزح ولا مول أنت زي كتوخف الكات سرح سلزلخا قرب تخفلخا ناتو جنزب مالتلك أبزون تمولو أبزت تحتو زلخا sonstige laufende Einnahmen zum Beispiel Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Pflegegeld, Trinkgeld أبزت حجنتا إزل زلو Trinkgelder, Einnahmen aus einem Bundesfreiwilligendienst أبزت حجنتا كل جزء أتوت نتلك مثالي Elterngeld زبال حجي ولدي نحدا تاع سبيتي وليدو مالتي مس ولدو عمد زخون Elterngeld زبال على جنزب زخفل حجتي Elterngeld عين زخفل تخونكا Elterngeld أبزلو Mutterschaftsgeld زبال على Mutterschaftsgeld خانتاي Mutterschaftsgeld كل جزء نحدا أني إنشرانس تنا نورمال لما نس إنشرانس نيرك خونكا متسرح نيرك خونكا حنت سبيتي حجي شدشت سومن كيد محرسا شمونت سومن بديحرو Mutterschaftsgeld زبال كابتا إنشرانس جنزب تركبيها تزرحبو جنزب كاني نمعاتي عسرت سلستي كابتا إنشورانس مالتي حجي أتي وهاب سرح خاني تدز نبرة دوموزان غيقوللا نتملو دوموزان خملن تزغودلو وسيخو مليو ملو دوموزات غفل مالتي حجي بروتو زي كونه بروتو نيتو نيمزلو توت بروتو مالت ملو قرصو هيتا قرصو خلو نيتو خاني قرصو تقرص إنشورانس تكفيلوس زترف جنزب هابيت كذاب جوب خاز مس مالتي حجي تجوب خاز مس جنزب نيتو ناو يملو تواب سرح خفله كم مالتي حجي أبناء private insurance أنت حد أنت صديقهم جن فلالي تعد بلا جنزبيز مسكان السوق أني حنت جزية أنت نوحة وأنت بزحة كلتميتن حسرتن تخفل مالك حجي زموت شافت جلد زميل كات زمسل فليج جلد خانة يعمل جنزب تخفل تخونكا ترينك جلد خاني زنا مقشش جنزب توهب تخونكا Einnahmen aus einem Bundesfreiwilligendienst مالت كأني نفسه كف أكل حفظ سوي نفسه كسبب زعدي عدمو بزيجدس عدل هلو بدليتو مالتي فولنتاري بنس أقولبت أبستفر عليه خفالات نايت حبرت سبب الخسارة كابو نقطوت متلقة أبستملق مالتي هجي كابز بلعب زلو زملقنايو زملكتو عكاشم مالتي ميني خريش ما بزحف عينت أطوت انت عينتي تأطوت بزوح ندي زلو بزلع زبلنايو أطوتات أطوت ناي رومز ديو ناي استفر عليه عينت كابينا عينت أطوتي زحجي كابز ناي رومز كوزي كونس كابز ناي أكاريخات رقمو بزحف كابز تغيتني أزلنا عينت أطوتها بتملق كالا أي سبكم أطوت تلوخا ناتو شمابزن
تعينت تمالك أفتح تأخ أنت على ein maliger Einnahmen und unregelmäßige Einnahmen تلك أزي مالك zum Beispiel Steuerrückerstattungen Insolvenzgeld, Zinsen, sonstige Kapitalerträge, Erbschaften, Schenkungen. Also حجي كل جزء زمزكا ويترخبو أوتوت زي كونه ساحة ترخبو unregelmäßig ساحة ترخبو تصنيح ترخبو أوتوت مالك. لمثالي Steuerrückerstattung مالت أب عامت تمنجستي قرض تغفلها. قرض مستفلك حجي زيادة قرض تخفل لخاي تخفلن عم تجرش عامت كل جزء نب فاينانس أمت زي ما تنايك فال نايت فاينانس نايك طبعا كيدكا Steuererklärung زبالالو فورمولا مليئة نتجنزب زخفل كان نغرق ماتي نخملسك زيادة قبيلك تقوم كاي ملسك بزحات صرحوا حابشة حجي زي Steuererklärung زي جوبرو بزحات هلو مخنياتو سأن فلتأكي عبد صرحن تخونكم مو قرض تخفلون تخونكم تقرص خابت زخفلكمو توصي زلزلكم نسرح نختخورون زخون نجر كملسكم سلازخل زي فورمولا زمملا أقداسي Insolvenzgeld نكسارا جنزب مالكين حدا نكسارا خسر جنزب وتطلع Insolvenzgeld بحال Zinsgeld يعني ولد مالتي ولد ترخبون أي بنك تطلع جنزبات ويكا أكل توت نجلا جنزب زوافر كايو Erbschaft ورشة Schenkung هي بتوهبه مالتي جي كمتات تزلوا سرقة الشمال زياد صحة عينت نايت توت عينكم سوي بس حنايت جنزب مالتي كندي ما أسفزف مس مرقا جزء تأذن لقى Kindergeld خاني Kindergeld خبتي قلعت كل جزء سبعنا وصوم زي كقالوا كسب 20 شوعتن ونفوليهم تمهارون تقين جنا مجمريا نايمو يسرحهم كأني من حدا زي عزق زي وديو أمونغون حدا أنا خاص ميلهم جميرهم يرون قاري صمغون زخفور ما يمثلن Kindergeld توتنطلق عني زي أتملؤوا نا Kindergeld بشايد ناتهم نايت فاميلين كاستز بحال مالتيو ناتهم مرات كأن مراجع صهازيا نفس الاستخدام تخنكيد أفس الاستخدام تايتبلالا Die Absetzungen vom Einkommen, Werbungskosten haben sich geändert. Absetzung ማለት ሕጂ እቲ ነቲ እቶትካ ገንዘብ ንኽተምጽ ወይ ንስራሕ ንኽትሰርሕ ተጥፍኦ ነገራት ኣሎ ንምሳሌ ናይ ወርሒ ትኬት ኣሎ ንኽዳውንቲ ንስራሕ ኢልካ ተውፅኦ ገንዘብ ኣሎ ኩሉ እቶት ካብቲ ዝሓለፈስ ተቐይሩ ዶ ኣይተቐየረን ለውጥን ተምጽኦ ኮይኑ እወ ወይ ኖኖ ትብል ኣብዚ ድሓር ኣብዚ እንታይ እዩ folgende Änderungen sind eingetreten. Und hätte eine Laut sehen, sie genau so einen Telka, also ein Lekani, und Telka gen, abs mit Matthew. Und Schema bis Sahaf, Art der Absetzung und hat حجي أدراشان يتسر حلوة تغيروا الماكينة تغير كاتون حجي بابور تغير تلي خافونكا ويمسي مستخني رم تخينهم حجي واحد تكيت متلكا ويكداون زيارات تدليكا استفلا على نجارات ماتي abs تصحفه ورحاوي بزحناته في دقيقة تيتوصل ماتيو هب مع السياسة غير لوط المسيح مكيا مسيماتي مس مرغاغسي من بالأربعة أنت يبلالو Kosten für Unterkunft und Heizung ውጪ ንኽራይ ገዛን መውዓይኡን mir entstehen Kosten für Unterkunft und Heizung ንኽራይ ገዛን መውዓይኡን ሲ ውጪ ለኒ ኣብዚ ሕጂ ንብል ኣብዛ ትሕቲ ich wohne zur Miete ኣነ ተኻሬ ዝነብር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ትሕቲ Höhe der tatsächlichen monatlichen Kosten für die Unterkunft ሓቀኛ ናይ በሓቂ ንትኽራይ ገዛ ኢሉ ዘውፅኦ ውጪ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ሩንድ ሚትር ኦነ ኒም ኮስትን ባሉ ዘይ ሕጂዚ ኣብ ልዕሊ ክራይ ገዛ ምስ ትኽራይ ገዛ ዝኽፈል ኣብቲ ልዕሊ ክራይ ገዛ ኢሉ ፅራሕ ዝወፅ ዘይኮነስ ካልእ ውጪ እውን ኣሎ ንምሳሌ ናይ ጎሓፍ ወይ ናይ ኢንሹራንስ ነቲ ገዛ ወይ ነቲ ሃውስ ማይስተር ኢሉ ነቲ ገዛ ዘፀራሪ ዝኣለ ሰራሕተኛ ወይ ንኻልእ ዝተፈላለዩ ሰርቪሳት ኢሉ ዝወፅእ ውጪ ኣሎ ብልዕሊኡ ማለት እዩ ሕጂ ብዘይካ እቲ ውጪ ብልዕሊኡ ዘሎ እቲ ግሩን ሚትር ዝበሃል ነቲ ክራይ ገዛ ጥራሕ ኣብዚኣ ተፅሕፍዋን ንምሳሌ ንሕዳኒ 500 ኮይና 500 እቲ ኒም ኮስትን ኻኒ እቲ ኢንሹራንስ ኮይኑ ነቲ ናይ ጎሓፍ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ብዘይ ናይ መውዓይ ማለት እዩ ንሕዳ ንምሳሌ እቲ ኮይኑ መውዓይ ኻኒ ብሎ ነቲ ገዛ ንመውዓይኡ ኻኒ 70 ኮይኑ sonst gewohnt kosten ካልእ ውጪ እንተልዩ ነቲ ክራይ ገዛ ዝምልከት ማለት እዩ ምስ መረጋገፂኡ ኣብዚ ሕታ ይብላሉ bitte legen Sie aktuelle Nachweise mit Angabe der jeweiligen Fälligkeit vor መረጋገፂ ንዕኡ ዝምልከት ኣረክብ ማኣስ ክኽፈል ከም ዘለዎ ከዓ በናይ ዕለት ገሊኡ ክራይ ገዛ ሕጂ ኣብ ፍርቂ ወርሒ እዩ ዝኽፈል ገሊኡ ከዓ መጀመርያ ወርሒ ናትሳት ከምታት ዓይነት ማለት ኣብዛ ትሕታ ዘላ ከዓኒ ich wohne im Eigentum ንሕዳ ዋና ናይቲ ገዛ ኮንካ ስኻ እንትኾንካ በዓልካ ዋና ኣብቲ ገዛኻ ትነብር ተኾንካ እዚኣ ትመልእ ናብ ትሕቲ ከዓ እንታይ ይብላሎ Höhe der tatsächlichen monatlichen Kosten für das Eigentum እቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ንገዛኻ ተጥፍኦ ገንዘብ ውጪ ማለት እዩ ኣብዚ ሕታ ይብላሎ Schuldzinsen ohne Tilgungsraten Schuldzinsen ohne Tilgungsraten ማለት እቲ ወለድ ናይቲ ዕዳ ናይቲ ገዛ ማለት እዩ ቲልጉም ከዓ ነቲ ገዛ ንኽኽፈል ትኸፍሎ ገንዘብ እንዲ
بزيكو نتي تولد عدانا يتولد راح ندي بلاد تملئ نيم كوست كم زبل على زبل نايو ناي بحفكي ناي استفر عليه ملايات ناي تجزاز ملكات ناي إنشورانسو أبزي بزي مواعي ماتيو ناي مواعي وخاني هايت كوست نبحلا بستملئ كالو وزا أنت اللي كاخ أبزي مس مرة جنسية ماليش نابقص حموشتخ نسجر نابقص حموشتخ أنتايز بزلو السنت فايتر إندرون أنجتريت كالم كياراتون أقاتي ملو ويكالم كياراتون تجيرولو تكون كاز تفعل على مكياراتي وين نوت بالحد لحد مكيار زي اللي خمس قدم كنا وقت مو خوينو عبزي نو تولو عند حد مكيارات على جن من السالب تحت حجي بقتلات تحيف زلو بيت جيمز هي alle Änderungen zu ihren Angaben im Erstantrag an, die diese noch nicht mitgeteilt haben. Zum Beispiel keine abschließende Aufzählung. Zum Beispiel الوحجة إذا بزحفوا زلو أبسط تحيف زلو السطر حايكون لعلو زيارة مكيارات تلون تحبرها لك مالك أتي كأن حجي فورمولا ختم الأخر لختها مجمع ريحة أبتقد نحج زحب كنا وإذا حبر كنا بسوح جاك إذا حبر كنا نجرة كأوفلي زبالة لو تزدجبرن تليو مثالي إذا الحجي كابتوم مسخازنا برزولو سبات نحد أني جزاء غيرهم ويحدش تنحد أمس يوم وي بزي مرعزنا برزنا وروحجي بحدار جيرهم نور وي نحد كم حدا فيجي بحبار زنبرو زنبرو ناي كم حلفنا تشكينا نحدنا خم مرعوات هيكوننا نقن كم مرعوت خوينا نبرا لنا زبحال لو تنتمسيو ويستفر عليه عدراشان تتغيرو ويكغير تخوينو ناي بانك خاوص رز تتغيرو خوينو ويكغير تخوينو وي حدا خفال لايت محبر أبتو بيت مساخازولو بحدا أنا مسالي زيادة غنزل يدليني زبلا الله خوينو بحدا أقوان سيت الله حجيت أنسا خوينا زيادة غنزل يدليني ويكا بحدا بتعنا مغنيات فليز بلا مقبي بزيك برز بلا مقبي يدليني زبل كوين مسمرا غنزيو وين إنشورانس ساعته زلخا الإنشورانس تات استفلا لوقتات من حدا آمسيو وين حبت زملكت أبزماتين حبت زملكت مكيارات آمسيو إذا راح يكون زيادة استفلا لي خلا عينة أقدر تدخل نتحجز نترغبولو مكيارات تمسي اتملى عنك هذه أمانتي من حدا مكيار هلو هو أخذ ولادي بحنا نانو اللي لنا هو أنت الكاجن الشماب زنيت مكيار زلوا سبايتو هب ماسي تلوت مسيو عينة مكيار أنت عينة مكيار زلوا ناي بانك دي تغير ناي بانك مكيار دي أدرشان مكيار دي يستفلا لي هذا تحت أقالك كلا أي سبب كلماتكم هذا زيادة سبات مستفلا لي لقطات اللوجن كلا ورقة مليئكم مزيتكم ما مسمار راجسي فركبوا ناقص شدشتخناتو ناقص شدشتن تايبلالو Bildung und Teilhabe Bildung und Teilhabe ማለት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ Bildung und Teilhabe ንኽፍሊ ትምህርቲ ወይ ንኽትካፈል ዝምልከት ማለት እዩ ሕጂ beachten Sie bitte ይብላል ኣብዚ ሕጂ beachten Sie bitte dass Personen unter 25 Jahren einen Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe haben können beachten Sie bitte بجخاستوعل ሰባት ትሕቲ 25 ዝዕድምኦም ግቡእነት ኣለዎም ሓገዝ ንኽረኽቡ Bildung und Teilhabe ዝምልከት Bildung ማለት ትምህርቲ ሓገዝ ዘድልዮም ተኾይኑ ሕጂ ሓገዝ ወይ ኣቕሓን ትምህርቲ መግዝኢ ቦርሳ ድዩ ጥራስቲ ዘድልዮም ተኾይኑ ወይ ካልእ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ዓለም ናይቲ ከባቢ ክሳተፉ ናይ ስፖርት ናይ ዝኾነ ነገራት ንኽሳተፉ ሓገዝ ይወሃቡሉ ይብዛሕ ይውሓድ ሕጂ ንዕኡ ዝምልከት ብላብዝማትዩ weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Jobcenter oder dem zuständigen kommunalen Träger ዝሕታይ ዘሎ ዝያዳ ሓበሬታሲ ካብቲ Jobcenter ንዓኻ ዝሕልካ ዘሎ Jobcenter ካብኡ ክትረክብ ትኽእልካ ወይ ከዓኒ ካብቲ ናይቲ ወረዳ ትኸባቢ ወይ ኣብቲ ክፋል ናይቲ ከተማ ዘሎ ምምሕዳር ኢንፎርሜሽን ክትረክብ ትኽእልካ ምክንያቱ ከም ወረዱ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾነ ትሕጋዛት ናፅነት ስለ ዘለዎን ባዕለን ክውስና ብዝሕን ዓይነትን ገሊአን ዝያዳ ከፍላ ገሊአን ውሕድ ዝበለ ከፍላ ሕጂ ተን ጆብሰንተራት ዝኸፍልኦ ግን ምጥዩ ተሓትዎም ብፍላይ ትሕቲ 25 ዝዕድምኦም ደቂ እንተልየምኩም ተምሃሮ እንተልየምኩም ኣብቲ ኣብ መንጎ ፍርቂ ዓመት ትምህርቲ ክጅምር ከሎ ወይ ድሕሪ ዕረፍቲ ክጅምር ከሎ ፍልይ ዝበለ ሓገዝ ኣሎ ተሓገዝ ተሓትዎም ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲ ሕጂ እንታይ ትብላላ ብቐጠልያ ተፃሒፍ ዘሎ beachten Sie bitte ይብላሉ ሕጂ dass Ihr Antrag in der Regel auf den ersten des Monats zurückwirkt. Das ist ja das Paragraph 37 Absatz 2 Satz 2 Sozialgesetzbuch 2 ይብላሉ أستوعب بالجاخة أتي حجة حتى زلخا حاجز حتو بتعجي مسارت بعنك أساسا شوعتن معرف كلته ناي محبرة وحبرت كالعي مصحف زبل ماتيو زي قد ساب علت كندي ركب كيازا فورمولا نتاملت ورحي أتسرح أب علت حدا 5 ركب كيا بزم مغنيات الزي بلا الحجب زي und sie deshalb Angaben insbesondere zum Zufluss von Einkommen für den kompletten Monat ihrer Antragsstellung machen müssen. زعيتها زلو كم وصل زخونة
ካብ ወርሒ ሓደ ከም ዝረከብካዮ ስለ ዝቁፀር ንዝተፈላለየ እቶት ዝምልከት ኣታዊ ካብ ዕለት ሓደ ናይቲ ወርሒ ዝምልከት ሓበሬታ ክትህብ ኣለካ እዩ ማለት እዩ። ኣብታ ትሕቲ ኣኻ እንታይ ትብል ኣላ? ማይነ ሚትቪየኩንስፍሊሽትን ማይነ ሚትቪየኩንስፍሊሽትን ማለት ናተይ ግቡእነት ግዴታነት ክገብሮ ዘለኒ ማለት እዩ። Personen, die Leistung nach dem Sozialgesetzbuch 2 beantragen oder erhalten, sind mitwirkungspflichtig. ሰባት ሓገዝ በዚ ናይ ማሕበራዊ ሕጊ መፅሓፍ 2 ዝወሃቦም ሓገዝ እንድሕር ዝረኽቡ ኮይኖም ግቡእነት ኣለዎም ምስቲ ጆብ ሰንተር ክተሓባበሩ። እዚ ማለት ከዓኒ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ምሳሌ Also das bedeutet, alle Angaben im Antrag und in den hierzu eingereichten Anlagen müssen richtig und vollständig sein. እዚ ማለት ከዓኒ ኩሉ ኣብዚ ዝህቦ ጽሑፍ ብምሉኡ ሙሉእን ሓቅን ክኸውን ኣለዎ። ድሕሪ እንታይ ይብላ ኣሎ? Änderungen, die nach der Antragstellung eintreten und sich auf die Leistungen auswirken können, zum Beispiel Arbeitsaufnahme, Umzug, sind dem zuständigen Jobcenter unverzüglich mitzuteilen. Das heißt, ዝኾነ ዓይነት ምቅያር መፂኡ ብፍላይ ነቲ ብዛዕባ ነቲ ብዝሒ ዝወሃበካ ሓገዝ ወሳኒ እንተኮይኑ ንምሳሌ ስራሕ እንተጀሚርካ ወይ ገዛ እንተቀይርካ ባዕልኻ ቀልጢፍካ ነቲ ጆብ ሰንተር ክትሕብሮ ኣለካ። Die Mitwirkungspflichten sind von allen Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft zu beachten. እዚ ግቡእነት እዚ ከዓኒ ንስኻ ጥራሕ ዘይኮንካ ብምሉኦም ኣብቲ ቤት ማሕበር ኣብቲ Bedarfsgemeinschaft ዝበሃል ዝፍለጡ ብምሉኦም ክገብሮ ዘለዎ ግቡእነት እዩ፣ ከማልእዎ ዘለዎ ግቡእነት እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ትሕቲኡ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ? Bei Verstoß gegen diese Mitwirkungspflichten werden in aller Regel von allen leistungsberechtigten Personen einer Bedarfsgemeinschaft zu viel gezahlten Leistungen zurückgefordert. እዚ እንታይ ዘሎ? እንድሕር ደኣኒ ከም ግቡእኻ ዘይማሊእኻ እቲ ዝያዳ ዝተዋሃብካዮ ገንዘብ ሓገዝ ተባሂሉ ማለት እዩ ብዘይግቡእ እንተረኺብካዮ ፀኒሕካ ካብ ብምሉኡኹም ክምለስ ምዃኑ እዚ ሕብር ኣብዚ ማለት እዩ። Sofern zu ihrer Bedarfsgemeinschaft noch weitere Personen gehören, sollten sie als Vertreter beim Ausfüllen des Antrags alle Mitglieder einbeziehen und die wesentlichen sowie die sie betreffenden Angaben mit ihnen abstimmen. እንድሕር ደኣኒ ንስኻ ጥራሕ ዘይኮንካ ዘለኻ ኣብቲ ቤት ካልኦት ማሕበር ኣብቲ ቤትካ ካልኦት እንተለዉ ምስ Bedarfsgemeinschaft ዘለዉ ንስኻ ንዕኦም ወኪልካ ትመልኦ ስለ ዘለኻ ነዚ ይብላሉ። እዚ ሕጂ እቲ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ትመልኦ ፎርሙላ እቲ ትህቦ ማለት እዩ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ካልኦቱን ምስኣቶም ሓቢርካ ትምላእ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። Stellen Sie zudem bitte sicher, dass alle Mitglieder alle notwendigen Informationen, zum Beispiel Bescheide, erhalten. ክትረጋግጽ ከኣለካ ንስኻ ወይ ክትማልኦ ኣለካ ንስኻ እቶም ኩሎም ኣብቲ ቤት ኣብቲ Bedarfsgemeinschaft ዘለዉ እቲ ኢንፎርሜሽን ንምሳሌ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ዝወሃብ ገንዘብ ክንደይ ክትሕብሮም ከም ዘለካ ይብል ኣብዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ትሕቲኡ እንታይ ይብል? Ein Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht kann zusätzlich zu einem Ordnungswidrigkeit oder Strafverfahren gegen die Person führen, die oben genannte Pflichten missachtet hat. ኣብዚ እንድሕር ደኣኒ እቲ ሕግኻ ዘይማሊእኻ ግቡእኻ ዘይማሊእኻ ኣብ ርእሽኡ ከም ሓደ መቕፃዕቲ ማለት እዩ መቕፃዕቲ ከም ሓደ Ordnungswidrigkeit ከም ሓደ ጌጋ ወይ ከም ሓደ ክሲ ሰብ ከምኡ ዝገበረ ማለት እዩ ክሲ ክቐርቦ ጌጋ ስለ ዝገበረ ክሲ ክቐርቦ ይኽእል እዩ። Das Jobcenter holt im Wege eines automatisierten Datenabgleichs bei verschiedenen Stellen Auskünfte über Einkommen und Vermögen ein. Zum Beispiel Arbeitsentgelte, Kapitalerträge, Renten. Die Jobcenter ብዝተፈላለየ መገዲ ኣውቶማቲክ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ብዛዕባ እቶትን ሃብትን ዝምልከት ንምሳሌ ብዛዕባ ስራሕ ድዩ ገንዘብ ዘዋፈርካዮ ድዩ ወይ ናይ ፆታ ዝምልከት ድዩ ኣለካ ድዩ የብልካን ትረክብ ድኻ ኣይትረክብን ኩሉ ግዜ ሓቂኦም ንኽረኽቡ ማለት እዩ። ምስቲ ዝሃብካዮን ዝብሎ ዘለኻ ነቲ ሓቅነት ንኽረጋግፁ ማለት እዩ። Verschwiegene Einkommen und Vermögen werden daher regelmäßig nachträglich bekannt. ዝሓባእኻዮ እቶት ወይ ሃብቲ ኩሉ ግዜ ዋላ ይደንጉ እምበር ይፍለጥ እዩ ብከምዚ ምክንያት ይፍለጥ ይብላ ኣሎ እዚ ማለት እዩ። እዚ እቲ መረዳእታ ማለት እዚኣ ቀጠልያ ዘበለት ታሕታ ሕጂታይ ትብላ ኣላ እዚኣ Es wurde ein Betreuerin vom Betreuungsgericht Amtsgericht bestellt. እዚ ከዓ እንታይ ዘሎ እንድሕር ደኣኒ ነፍስኻ ዘይትኽእል ኮንካ ወይ ንስኻ ባዕልኻ ክትውስን ዘይፍቀደካ እትኮይኑ ብቑዕ እንተዘይኮንካ ብቤት ፈርዲ ብቑዕ ኣይኮነን ነብሱ ክኣሊ ወይ ንክውስን ስለዚ ሓጋጋዚ ንዕኡ ክውስነሉ ዘለዎ ኢሉ እንድሕር ደኣ ተመዚዝልካ ኣሎ ኮይኑ እዚኣ ትመልእ መረጋገፂ ማለት ናቱን የድሊ ናይቲ ቤት ፈርዲ ናይቲ ፅሑፍ ሽም ናይቲ ንዓኻ ዝውክል ንዓኻ ወኪሉ ኩሉ ዘማልእ ወይ ናቱ ወረቐት ታሲራ ኣብዚኣ ከዓኒ ሽሙን ፌርማን ናቱን ማለት እዩ እቲ ንዓኻ ዝፈርመልካ
ኣብዚ ከዓ ዕለት ሽመት ዝፍርመልካቱ ዕለትን ቦታን ዕለትን ፌርማናቱን ከዓ ናይትንዓኻዙ ክለካ ማለት እዩ ሕጂ ብዛ ትሕቲ ኣኻ እንታይ እትብል ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ich bestätige dass die Angaben richtig sind ኣነስ የረጋግፅ ኣለኹ እቲ ዝሃብክዎ ፅሑፍ ኣብ ላዕሊ ብምሉእ ሓቂ ከም ዝኾነ የረጋግፅ ኣለኹ ኦርት ቦታ ማለት እዩ ዕለት ከኣክራ ኦርት ምሳሌ ፍራንክፎርት ዕለት 25/2020 ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብል ፌርማ ናይቲ ፎርሙላ ዝመልእ ዘለዎ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ትፈርማ ክቡራት ተኸታተልትና ፎርሙላ ቫይታ በቪሊጉንስኣንትራግ ቪቪኣ ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና 4 ገጽ ወዲእናየን ትሪእዎን ዘለኹም ናብ ካልእ ፎርሙላና ንምላእ ክንሓልፍ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ከዓ እታ ንክራይ ገዛን መውዓይኡን እትምልከት ፎርሙላር ኣንላገ ካዲኡ ትብል ሓቢርና ብሓንሳእ ምሳኹም ክንመልኣ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ኣብዚ ዝመልእናዮ ፎርሙላታት ዘይበረሃልኩም ነገር እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ወይ ሕቶታት እንድሕር ደኣ ኣሊኩም ብኮሜንት ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ደኣኒ ብውልቂ ክትሓቱና ደሊኹም ከዓ ብኢሜይል እውን ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ስካዕ ንራኸብ ብሰላም ጽንሑ